I posebno je dobro što novu epizodu, kao što možete vidjeti danas, pa radimo novi tutorial kako postaviti thumbnail ili sličicu na kanal, to jest na klipu kada uradite neki klip, da se snimite i hoćete dodati neku sliku, tako da eto. Inače, radimo ovakve tutoriale, jednostavno radim koje znam i to, tako da nemojte da pitate. Radit ću svakakve još tutoriale, gameplayove, preko Photoshopa da uradite, znači bukvalno na Google kucate nešto, skinite i uradite na Photoshopu, ako znate radite sa Photoshop. U ovom principu ja nemam Photoshop, tako da ću raditi preko Google. Znači, kucate nešto što je vezano, na primjer, za vaš thumbnail, na primjer, test, idete slike i na primjer sada ja sam snimio jedan klip sa test, bukvalno kao test sam samo rekao. Ovdje mi piše YouTube smete, znači to jest i kad piše bolje da ne, ali zato što može da vam neko upi copyright i da imate neke probleme sa njim, zato što ukradete. Ali evo, na primjer, ja ću ovo odlučiti, da može. Idete save image as, desktop, save. Sada idete YouTube i onda idete od vreme, idete ovdje i onda izaberete tamo gdje ste i ja ću da na privatno stavim. Onda idete ovdje prilagođena sličica, možda set thumbnail ili tako nešto će pisati ovdje, idete tu. Idete gdje ste sačuvali tu sliku, u mom slučaju desktop, idete ovdje, to je ta slika, idete open, znači sačekate ovdje kao da mu se to premi, evo ga, i samo pritisnete bukvalno ovdje, ne ovdje nego ovdje, i onda će biti ovdje okolo crveno, to znači da se stavila slika. I bukvalno, evo sad ćete vidjeti kada se završi otpremanje, da to stvarno radi. Ako to vidite, setovana je sličica, možete da stavite ovu, tako da, eto. Tako da, to bi bilo to za ovaj klip, to je tutorial, nadam se da mi se svidio, ako jeste bacite like, share, subscribe i mi se vidimo u sljedećem tutorialu. U sljedećem tutorialu veliki pozdrav!